Yes, reka nongere mbahereza ikaze. Uyu ni pianiste Pasi The Legacy. Nongeye kubaha ikaze kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, aho twahisemo kujya tubigisha piano. Kanshimira umuntu twarebanye isomo rya mbere ribanza, aho twiganye scales zigize key F sharp. Uyu munsi rero tugiye kwiga ukuntu bubaka inota muri key F sharp. Tugabwe twiga nk'uko nabibabwiye. Ngushishikariza we muntu mushyashya hano yuko ubanza ugakora subscribe, urimo urabona, ndetse ukande hasi aho ngaho kukazugira kugira ngo amasomo yacu uko azagenda akurikirana ujye ubasha kuyabona rwose nta kibazo kirimo. Ni pianiste Pasi The Legacy. Inkunga yawe irakenewe. Hari ubundi bwunganizi cyangwa icyo ushaka kutubwira, wakwandika hasi muri comment, kandi ushobora no kutubona kuri nimero ya WhatsApp, kuri nimero uri kubona kuri screen yawe. N'abatindiye rero, narabwiye ko ntagomba nshaka ko video zacu ziba zirere cyangwa se ngo zigende zibe ndende, mbangira ngo dukubite tubangura. Yes, ngaho rero reka turebane isomo ryacu ry'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kwigana ukuntu wubaka inota, how to form a chords. Ese ni gute twubaka inota? Kuki twubaka inota rimeze gutya? Munsi turaza kureba major scale, turaza kwiga major, minor ndetse na diminished. Munsi tugiye kureba F sharp yacu, major tuyirebe iri minor, tuyirebe iri diminished, turebe n'impamvu, usobanukirwe n'impamvu ufata chords cyangwa se inota ugasanga urifashe muri buriya buryo urifatamo. Yes, ntabatindiye rero reka tugende, let's get started. Cameraman igiza hasi kamera kugira ngo ibintu bigaragare neza fresh. Okay, twagiye. Twarebanye scales za F sharp. Rero noneho reka turebe rero ukuntu bubaka ijwi. Bubaka rero inota gute? Kubaka chords, iyo tugiye kubaka chord iri major, tubanza guhera kuri root note cyangwa se iryo nota ry'ibanze nyirizina ni irihe. Muri murabona dufite key ya F sharp. Iyo tugiye kubaka chord iri major, dufite formule ibara gutya. Tubara ama keys cyangwa se tubara utu tunote dutatu tutirengagije na kamwe, ndetse n'utu ngutu twera natwo turatubara, tukabara gatatu. Twagera ku ka kane tugahita dufata inota ryacu riri major, tukongera tukabara gatatu, tukongera tukabara kabiri, twagera ku ka gatatu tukaba tubonye inota ryacu riri minor. Reka tubikore turebe. Muri root ni key ya F sharp, so ngiyi F sharp, turaza kubara gatatu dufate irya kane, rimwe kabiri gatatu kane. Hanyuma nkuko nabivuze hejuru turongera tubare kabiri dufate kane, rimwe kabiri gatatu. Hanyuma keys twabonye niyi hano dufate ya root y'inota ryacu. Nguko ukuntu dufata inota riri major. Tubara kangahe? Tubara kane kuri gatatu, rimwe kabiri gatatu kane, rimwe kabiri gatatu, tukaba tubonye inota ryacu riri major. Ni gute rero noneho tubona inota riri minor? Minor noneho ubwo dukora inverse. Mu kanya twabaze kane kuri gatatu, noneho kugira ngo tubone minor turaza kubara gatatu kuri kane. Tugiye kubara gatatu kuri kane duhite tubona code yacu iri minor. So twagiye, ngiyi root turabara gatatu, rimwe kabiri gatatu, noneho tubare kane, rimwe kabiri gatatu kane. Ubwo ngiyi code yacu iri minor, ikaba ari code yacu ya F sharp minor. Ngira ngo murayumva ukuntu ivuga, itandukanye na major. Hanyuma then minor, major, minor. Hanyuma reka tuyihuse tureba na code yacu iri diminished. Ni gute dufata code iri diminished? Code yacu iri diminished ko nabasezeranyije ko turi bwige ubwo buryo butatu: major, minor and diminished.
code yacu iri diminished rero ukuntu tuyifata gute? Tubara 3 kuri 3, noneho ntabwo byongera kuba 3 kuri 4 cyangwa 4 kuri 3, ahubwo ni 3 kuri 3. Reka turebe ukuntu rero bikorwa. Twagiye, root yacu ni F sharp nk'uko mubyibuka, turabara 3 1 2 3 1 2 3, hanyuma yes ngira ngo mwabibonye ukuntu dufata code yacu iri diminished, ngiyo F sharp diminished. Mwakoze cyane. Reka ndadusubiremo gatoya kugira ngo mubyumve neza. Iyo tugiye gufata code iri minor tubara 3 kuri 4, iyo ari major tubara 4 kuri 3, diminished ni 3 kuri 3. Dore nguko dufata F sharp major, F sharp minor, F sharp diminished. Yes, murakoze cyane. I hope you guys iyi video yabashimishije. Niba yagushimishije ibuka gukora subscribe kandi ubwire mugenzi wawe yuko hano turi kwigisha piano. Hanyuma Imana ibahe umugisha. Bless. Niyemeje yuko video zacu zitazajya ziba ndende, ntabwo uzajya zibatwarira umwanya, igihe cyose ukaba wabasha kureba video yawe hanyuma ibintu bikagenda neza. Guys, thanks.